Inhlekani mingsiri kwamkana lona NFM na kuhlekanisa karanga slash station shurko eka nhlekana skura namutla irabumune siku irabunungu rangwetelea ya dziba misoko lemre ba gedimbiri makumembiri ngwene Khalanga Pat Mathebula ingwana smart wa jimo xitlango ma xingirtano xicecana makunela wa ndanda dzimingisirome na kwamkela kuranga slash station shurko la Gauteng Mpumalanga a Northwest a Limpopo na wikimake audio streaming yamkana lona fm.co.za kesiri kensani nyango nanakona ko wa gengerikan ay gengerikan nanakona ko wa swarisima ay mativana famsana na ncindane Eric Mawasa hlangana bona nakambe muntu ko hika ko hoza faras mala mulela indlela yoyole namutla ka Afrika Vulavula mingisiro mkaralo ne FM ne famana tinyiko Morgan Shivambu kunkumba ka Shivambu TM at SABC.co.za Shivambu ya SH ya sake la ifamba kona mutla mingisiro mkana none FM na kuthlela ndako ka sekhula leyi nga va mahungwini swinene sekhula leyi nga tisiwa hi ndhawu ya rihanyo eLimpopo tlhela ka yona la ku nyika na n'we nkarhi tanihi vatirhi hi bula ku ya mahlweni hi twa ku kahle xiyimo xi fike kwihi sweswiwani na swi tiva ku ve na swivulavula swa ku tala leswi swi khumba vukorhokeri na nkayivelo wa vutshunguri ku ya hi laha kumbexana wu ta va wu languteriwa koho hikokwalaho ka ku va van'wani va kha va ringeta ku kombisa ku vilela hi ndlela leyo ta va kha hi twa ku ndhawu leyi kunguhata ku yisa ku yini mahlweni loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko hi ta languta ku hi tshame hi bula la na dokodela Dombo loko ni nga hoxisi lava a va kha va kombisa kumbe va kha va nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka koho loko hi langutaka sekhula liya yi nga tisa mahungu hi ndlela yoleyo ni va ta va ri kona tatanani Shikwambani ku va hi bula na vona ka nhlekano siku ra namuntlha tlhandla kambirhi hi ta tlhela hi bula na lava va nhlangano wa vatirhi na vo va hi byela ku loko xiyimo xi te tani va lava ku siyisiwa ku yini amahlweni ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta ku xana tanihi vatirhi ho languta ntsena ku hi kuma yini ha hi languti ku vukorhokeri byona byi ya fikisa ku yini ka vaakike swin'wana swa leswi kumbexana hi nga hetela ku hi swi languta ku ya amahlweni hi ta va hi kha hi va nyika nkarhi na vo va angula hi ndlela leyo lalayinini va koho tatana Neil Shikwambani mani va amukela hi twa ku tanihi ndzawulo swi na ntiyiso ku fika kwihi timhaka ta ku tlheriseriwa ndzhaku ka sekhula hinkwato leti ti fambelanaka na timhaka ta ti-roster ivi hi twa ku ku yisiwa ku yini amahlweni kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi Afrika wa vulavula Bothete mina ni vona ku ta tika shem ni vona swi ta tika hi mhaka ku swa timali swi ta hlupha swinene ku ta va kha ku hluphekiwa swinene hi ku swilo swi ta va kha swi durha and then swilo leswiwa swi ta tikisela ngopfu vanhu lava nga ri ku na mali vanhu lava nga ri ku tirheni vo nga ta tikeliwa swinene hi ta tikeliwa xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula va vulavulela ndhawu ya rihanyo eLimpopo i amukela nkulukumba Neil Shikwambani nhlekani mi amukeleli ka mukana lone nhlekani Khalanga ay nakambe sorry mi vinda hi mara na mi adya nyama na navela tani nakambe nhlekani ka vayingiseri tanihi ndzawulo hi tshame hi bula na n'wina ka nongonoko walowu mi kha mi nyika nkoka wa ku va ku ri na sekhula liya kambe swi tikomba ngeti swilo swi vuye swi cinca ku sukusela siku leri ya ku fika namuntlha mi nga hi nyika xifaniso xa ku mile kwihi tanihi ndzawulo sweswi well ku ve na nkarhi laha hi nga nyika va swa ti-union ku va va endla ti-input ka ti-secular letiya ivi loko hi fanele hi implementa ku tlha ku va na swilo leswi va nga pfumelaniki ngopfu na swona hikuva a va kombisa leswaku ku ya hi ku twisisa ka va ku ri leswaku loko swi ta implementiwa ngopfu swa ti-shift rosters ku fanele ku pfumeleriwa ti-managers eswibedhlele lava ku nga ta va vona va nga ta endla sweswi ku ri leswaku vhele a ku ri mongo kambe a ku ri na leswi swi vulaka ti-blueprints na leswi vulaka framework leswi ngopfungopfu a va swi teke ku ndzawulo eka xifundzankulu yi le ku imposeni ka shift roster so swi va nga tlhela swi va nga nkwetlembetano wun'wana exikarhi ka vufambisi bya ndzawulo ku nga executive management xikan'we na vufambisi bya ti-union so laha va ti-union va nga tlhela va fike ku burisana na executive management va kombela ku MEC va nghenelela eka timhaka leti so ku ve na mihlengeletano yo hlayanyana exikarhi ka vona MEC laha eku heteleleni ndzawulo yi nga va yi fike ka xiboho hi ku xa leswaku ti-section letiya ti tlheriseriwa endzhaku timbirhi ka toho ku kantsongo na leta ti endzhaku ku ta tisa implementation so hi lola sweswi circular 43 of 2020 na circular 4 of 2021
na 15 na 16 leta ti vulavula hi inflation leyintshwa hinkwato ka to ti tlheriseriwe endzhaku so matirhele ya tlhelele eka leswi a ya ri swo ka minkarhi leha kambe ku langutiwe ku ngopfungopfu hi mhaka ku mi ta tifika ku mhaka ya ti-shifts mahaxi a ku nga va mhaka leyi a yi fanele yi va yintshwa eka ndzawulo kusukela khale na khale ku na swiyenge swo karhi leswi tirhaka ti-shift so ti-station leta a ti navele ku antswisa hi ndlela leyi va nga tirhaka hi kona so leswi nga ta endliwa i ku ta langutiwa maybe ti-possibilities tin'wana ku fana na mhaka yo pilota laha swi kotekaka ngopfungopfu ka lava already va nga le ka shift work because ku twisa loko hi fanele hi va na koho a hi leswaku ti-secular leswi a ti introduce ti-shift a ti nga tisi ti-shift a ti la ku improve laha ti nga koho ngopfungopfu eka vatirhi lava va tirhaka eka ti-service delivery stations ku nga eswibedhlele na titliliniki se swi vula yini ka swivangelo leswi a mi swi nyika hi vukona bya tisekula leti se ti tlhelelaka ndzhaku no swi vula ku fanele ku kumeka tindlela loko xiyimo xi ta antswisiwa hi ndlela liya ku fanele ku kumeka tindlela tin'wana nkarhi wun'wana leti nga tirhisiwaka ene leti nga tirhisiwaka ku lunghisa eka swo fana na sweswiya a swi lava ku lunghisiwa kumbe ndlela yo antswa yo tisa because ku twisisa ka ngopfu tanihi ndzawulo a hi leswaku vatirhi na varhangeri va tinyoni ngopfungopfu va vhete va ala na vo va vula hi milomu ya loko mi vulavula na voko a hi alani na ku cinca loku kambe hi alana na hi ndlela leyi a va alana ngopfu na hi ndlela leyi ku cinca loku tisiwaka hi kona so leswi swi vula ku nga ha va na room ya ku improve eka leswi nga endlisiwaka swona because ku va ntiyiso ndzawulo yi na swiphiqo leswi already yi nga swi hlamusela eka nkarhi lowu nga leswi yi navelaka ku swi ololoxa hi ti-secular slate at an administrative level so nkarhi wun'wana ku fanele ku exploriwa tindlela tintshwa leti nga tirhisiwaka ku antswisa swiphiqo leswiwani ku ta va kha ku endleka yini hi bill ya overtime of course bill ya overtime swi vula ku na swilo swimbirhi ku na swi vula ku nga ha va na ku loko swilo swi tlhelela eka leswi a swi ri swona muhaxi swi vula ku for nkarhinyana lowu hi nga le ka wona hinkwaswo leswi a swi affectiwa hi matirhelo hi nkarhi luwa swi ta tlhelela eka xiyimo lexiya until ze ku kumiwa xiphiqo swa minkarhi hinkwayo mara tanihi laha ni nga vula ku laviwa tindlela tintshwa for instance ku ta endliwa swo fana na ti-pilots ku kombi ku laha swi nga tirhaku na kona ku laha swi tirhaku swi tirha hi mhaka ku na yini loko swi ya mahlweni swi nga antswisiwa ku yini swi taniya so in the meantime swi vula ku hi tlhelele eka xiyimo lexi a hi ri ka xona ekusunguleni loko hi ta sungula ku vulavula hi tona ti-secular leti tanihi ndzawulo swi khumba njhani vukorhokeri lebyi mi byi nyikaka ka vaaki ku tlhelela ka xiyimo lexi a mi ri ka xona na koho swi khumba njhani vatirhi van'wana I think xilo xa nkoka leswi hi navelaka ku swi kombisa i ku loko mi tisa ku cinca ngopfungopfu eka tindhawu ta laha ku tirhiwa kona in a workplace situation ku na process ya change management leyi mi fanele mi dila na yona leyi eku heteleleni yi fanele yi meka sure ku tisa loko mi ku cincaka ku nge kavanyeti ndlela leyi mi lavaka ku tirhisa swona because nkarhi wun'wana a swi nga ta pfuna ngopfu nchumu loko a hi loyi amahlweni hi ku hi lava ku endla leswi against leswi vatirha va lava swona ivi hi lahlekeriwa nkarhi wun'wana hi vatirhi vo tala lava hi nga na vo ka 15 nkarhi wun'wana na ku tlhela hi lahlekeriwa na hi moral wa vatirhi laha mi kuma ku swilo hi tala swi endliwa hi ndlela hi lava ku endliwa swona kambe vatirhi va nga tsakangi so loko u swi langutisa u fanele u swi langutisa hi ndlela leyi pfulekeke so obviously ku ta va ku burisana ku ya emahlweni na mihlangano ya hina ya vatirhi just to make sure ku hi kuma tindlela to antswa leti nga ta endla ku eku heteleleni hi cinca swiyimo leswi swi nga swona mara swi nga khumbi hi ndlela yo ka yi nga ri kahle kumbe ku impacta negatively eka moral wa vatirhi because ku na ti-gains to hlayanyana leti ndzawulo yi nga ti fikelela eka malembe ya vo 3-4 lama nga hundza ngopfu loko swi ta eka mhaka ya ku tisa vatirhi va xiyimo xa le henhla eka ndzawulo ngopfungopfu eswibedhlele ku fana na ni nyika example eka elemental specialist doctor and so on so you don't want to undo that so hi laha hi nga koho ku fikela sweswi muhaxi ku ve xiphiqonkulu i yini na i overtime look
well, I don't know ku maybe fanele tlhela ku discuss that particular mara issue iku overtime is one of the issues leti a ti lava ku lulamisiwa eka swilo leswi because mi ta tlhela ku sekela 43 kahle so maka yi lista swilo swo tala ngopfu yi nyika guidelines eka ma implementelo ya swilo swi vuriwaka condition of service in the public service so yi ringeta ku komisa ku ku na milawu leyi nga vekiwa hi mfumo loko swi teka timhaka to karhi for instance ku na mhaka overtime la ku na mhaka ya ku tirha ti-shift night duty ku na mhaka ya ti-meal intervals ku na mhaka ya sick leave and many other things leswi particular 43 a ringeta ku swi so a hi mhaka ngopfu mhaka ya overtime I think yi humele ngopfu ehandle mhaka ku yi gcine yi ku va yi vulavuriwaka ngopfu ka swa bya mahungu na mhaka ngopfu ya ku nkarhi wun'wana hi yo leyi nkarhi wun'wana yi nga va na impact ngopfungopfu a yi ta va na impact ngopfungopfu loko swi teka vatirhi so loko mi languta secular 43 i secular yo lehanyana leyi langutanaka ka swilo swo hlayanyana ivi secular number 4 se a yi tisa implementation ngopfungopfu eka part yo karhi secular 43 la a yi vulavula hi ti-shift rosters ku vatirhi va fanele va shift va rostariwa and so on hi ndlela na ku ringeta ku guide ku vanhu ka swi nga endlisiwa ku yini so swi kwalaha hi mhaka ku mihlangano yo yimela vatirhi xikan'we na vatirhi va nga tsakisiwi ngopfu ku ya hi leswi va nga swi vulaka nga vulaka ku minkarhi yo tala vulaka tinike vulaka ku maendlelo na ma-implementele hi wo lawa nkarhi wun'wana va nga fambisaniki na wona so laha mi ta twisa ku laha hi nga koho sweswi i mhaka ya ku tanihi ndzawulo hi ku guidiwa hi xirho xa huvonkulu i ku twisa ku ku na swilo leswi hi fanele hi swi langutisa in the short term loko hi karhi hi languta ngopfu ka ku lunghisa swilo in the long term so hi laha hi nga koko fika sweswo swa ni vulavula hi ku nkarhi wun'wana hi fanele hi kuma tindlela tintshwa leti hi nga ti tirhisaka ku antswisa xiyimo hi karhi hi nga onhi moralo wa vatirhi na ku va hi tlhela hi nga bonyeteli swilo swi nga swona cause nkarhi wun'wana u nga ku wa lunghisa ivi ku onhaka swo tala so nkarhi wun'wana wa boheka ku tlhelelanyana endzhaku u tlhela u languta swilo hi vuntshwa u ta na mavonelo mantshwa ku u nga yisa ku yiti mahlweni hi laha hi nga koho sweswi tanihi ndzawulo a ku sunguleni a yi twala yi nga ri yi lava ku antswisa matirhelo ne le ka vatirhi se ni ku ya hi milawu ya mintirho ku ya hi laha nawu wa vatirhi wu vulavulaka ha kona sa ni swi teka ku swi la ku antswisela vatirhi se ni hlamarisa hi ku vatirhi vo hi voxe va twala ongete a va swi tsakeli loko mi langute process leyi hinkwayo mi dyondze yini tanihi ndzawulo leswi mi nge ku ya amahlweni kumbexana swi nge hi fiki ka xiyimo lexi hi nga hetelela hi twa ku va na swiphiqophiqo ka swiyenge swin'wana van'wana va kombisa timhaka ta kun'wana ku ri hava vukorhokeri hikokwalaho ka ku va vatirhi va ka va nga tsakisiwi hi ku laha ku sumekiwa ka tisekula ti tlhelelaku ndzhaku mi dyondze yini tanihi ndzawulo mi nge swi nge hi fikisi ka xiyimo lexi ya futhi look undoubtedly hina tanihi ndzawulo laha hi nga yima koho hi na ku twisisana ku tshemba swinene ku tisechile leswi hakunene a ti ta antswisa ndlela leyi vatirhi va nga tirha no nyika as a way hi xikombiso ku xin'wana xa swilo leswi hi xi langutile a ku ri mhaka ku loko u langutisa milawu ya swa mafambiselo leyi nga huma eka basic condition of employment tin'wana ta ti vulavula hi tiawara leti vatirhi va fanele va nga ti tirhi mhaka ya ku hungutiwa ka va ri overtime hi masiku yo landzelelana swilo swa kutana ku hunguta risk hikuva environment leyi tirhaka yi fragile nyana loko munhu o va a nga va ri na nkarhi wa enough wa ku wisa a nga endla so hi swin'wana swa swilo leswi a hi lavaka ku swi lulamisa mara lexi nga xi dyondza i ku ve na ntolovelo lowu nga ticelela hi nkarhi nyana wo lehanyana lowu nkarhi wun'wana hi nga teka ku swi ta olova ku cinca hikuva hi landzelerisa hi ku tisa matirhelo lamantshwa lowu swi nga hi komba ku a swi nge olovi ndlela swi lava nkarhi wun'wana swi teka hi katsongo ku ri eku heteleni hi kota ku fikela because swin'wana xa swivangelo leswi swi nga endla nyana ku mihlangano yo yimela vatirhi yi nga pfumeli ti-wholesale changes ku hi veta hi cinca hinkwaswo xikan'we so nkarhi wun'wana swi nga laveka ku cinca loko hi ku tisa hi katsongo hi karhi hi langutisa matitwelo ya mihlangano yo yimela vatirhi xikan'we na matitwelo ya vatirhi le hansi na ku vona ku hi nga pfunana njhani ku lulamisa laha ku nga nkarhi wun'wana ku nga va ka na leswi swi vulaka ti-bottlenecks because in the main a hi mhaka ngopfu ya ku i mani a nga right i mani a nga wrong mhaka ya nyana leyikulu nyana i mhaka ku
it is leswi swi vulaka ti-bottlenecks because ku hina tanihi hi ndzawulo hi langute ku leswi hi swi tisaka I swilo leswi swi nga le nawini swi nga tsariwa already loko u pendla milawu leyi ni vulavulaka hi yona u kuma leswaku leswi hi nga swi tala laha hi lo lifta hi lo swi copya hi swi paste ku ya hi laha milawu yi vulaka hi kona so mara ku cinca mitolovelo nkarhi wun'wana a swi olovi hi ndlela leyi nkarhi wun'wana a hi hleketi swona swi tatisa ni ku hi ta boha ku tlhelele ndzhaku hi langutisa ku hi nga andzisa ku yini xiyimo xa matirhelo nkarhi wun'wana na ku va hi va patient katsongo na le ka ndlela leyi hi nga ta yi famba a hi tseleni mi tivekela nkarhi wo tanihi kwihi ku mi nga mi fikelele xintshunxo ka timhaka leti se mi tirha ku ya hi nawu hi ku leswi ni swi twaku swi twala ongeti sweswi mi tirha a mi tirhi ku ya hi nawu mhaka ya nkarhi yi ta dependanyana na ka mhaka ya mimburisano leyi hi nga va ku na yoho ngopfungopfu loko swi teka mhaka ya vatirhi and so on so swi nga tshika swi nga olovi ngopfu nkarhi wa laha hi nga yimaka ku hi vula straight ku hi ta swi endla within lembe kumbe ntlhanu wa malembe kumbe khume ra malembe kambe i process leyi hi nga langutana na yona na ku langutana ku hi ta va hi ri na this time around hi ta va hi ri na buy in yo huma eka vatirhi na minhlangano na vatirhi leswi nkarhi wun'wana swi nga tshuka swi endla ku swilo swi hi olovela ku ya mahlweni tatana Neil Shikwambani khenseli swinene nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomo tatana Neil Shikwambani va vulavulela ndhawu le rihanyo eLimpopo hi ka hi langute ka matshamelo ya swilo mayelana na ku kokela kumbe ku tlhelelanyana ndzhaku ka sekhula liya ku ya hi laha va nga hlamuselaka kona ntse va mi swi twile n'wina swi mi khumbaku mi titwa njhani ku xiyimo xi tetano mani hi ndlela leyi ka vula va tlhela va kombisa mhaka yin'wana leyi ni vonaka onge ti yi na nkoka swinene ka ku ka minjhekanjhekisano leyi hinkwayo ku vuye ku ya hungutiwa kumbe ku hungutiwa mhaka hinkwayo yi hungutiwa yi langutiwa onge vatirhi va rilela overtime ku ve ku na swilo swo tala leswi swi khumbekaka ka timhaka letiya ta ndzawulo liya ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta mintirho na matirhelo hi ndlela yeleyo hi ta nghenisa tatana Tefu hi twa ku vona va ri yini vona John Tefu va suka eka Public Servants Service Association tanihi murhangeri eLimpopo va ta va kha va hi pfuna ku twisisa ku loko xiyimo xi te tani swi vula yini leswiwani hi ku swin'wana swa leswi a swi tshayiwa hi ndawulo hi sweswiya swa ku vanhu lava nge le ku tirheni ongeti matirhelo ya vona a yi le ku fambelanani ngopfu na timhaka ta milawu ya matirhelo ku ya hi laha yi xaxametiweke ha koho ka milawu ya vatirhi se i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga hi lavaka ku ti twisisa hi ndlela yoleyo se hi lava ku twa ku tatana Tefu va ri yini loko xiyimo xi te tani hi ndlela yeleyo 27 timinete ntsena yi bile awara ya 12 na ya ku rhamba hi le ka 015 297 1855 tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za tatana Tefu, good afternoon and welcome to Mgalalo FM. Nhlekani? Good afternoon and thank you very much. I understand you are a happy man today, or you've been happy since the announcement by the Department of Health in Limpopo that they are withdrawing the circulars. Is that true that indeed you are happy? Well, partially so, because you understand that victory came with casualties, as we have got our shop steward that got suspended in the process, and yeah. So, but we are happy finally sanity prevailed, and circulars were unconditionally withdrawn. But what makes you happy? Because the department is saying the main aim of those circulars were solemnly to improve the condition of workers who happens to be your members. I think that's the problem. When somebody just come and say, I want to improve your conditions, when number one, there is no engagement as to what areas need to be, improved, what are the challenges. You just hear that as from this day, this is how you're going to work. The next thing you are labeled in the media to be a thief, looting money for overtime. It can't be something that it's in the best interest of workers. Then there would be no problem. The fact that they did not want to come
to the table to ensure proper consultation, said that there was something hidden there. So to narrow this discussion to the issue of overtime, it will be wrong. The fact is you were not properly consulted as labor. That would be disingenuous. And unfortunately, that became a narrative that the employer pushed and to create this public sympathy and create, again, a situation where the government employees would then be seen as really unreasonable, wanting to fight for overtime, when people are losing jobs and so forth, when the economy is not doing well. And that was unfortunate. Now, what is going to happen now? Now that the circulars have been withdrawn, what will be your way forward? What kind of contributions will you be bringing on the table? Part of what was agreed upon with the NEC was that there would be institutional visits so that there is, a fact-finding mission, engage workers so that you could understand what are their challenges. Because in your opening, you said the employers wanted to improve the conditions of workers. And we are saying, for you to improve my conditions, you don't just come and say, here it's meat, maybe I'm a vegetarian. You must engage me and find out what are my issues. Then we're saying these are the challenges, then you can be able to improve my situation. So we believe that kind of engagement and exercise will help us to understand what can work. And it must be clear that we understand the issue of overtime. And I without wasting time, show that there are government employees like a doctor, others in the pharmacy that are on what is called commuted overtime. And that is a national thing. It's not only in Limpopo. If Limpopo see that commuted overtime is a problem, they could, through proper structures, escalate that to national to say, South Africa, as the Department of Health nationally, how we work, we're actually not getting value from doctors and everybody that is part of that commuted overtime. What can then be done? Unlike Limpopo making themselves a country within country, want to do things differently. Let's hold it there for a minute. Let me take news headlines because I still have one question that I want to look, particularly on the issue of overtime, looking at the capacity to can take more than the required hours per week. Maybe we can discuss a little about that. Kindly hold the line for me for just a minute. Bala black na bona mings from Garanon FM tatana tef kumeni kuma ngawara ya ngwa time sequin so kola ni tabai kai bulana wena mingser ka 0152971855 amkelo ngobeni nikhomeli nhlwerili ka ya mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya vo ya meli etlhelo ro karhi. Enhlekani Khalanga ni ku xota vayingiseri ku langutisa tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we. Komiti ya Palamende ka swa tidyondzo ta le henhla yi rhambile nhlengeletano ni swiyenge hinkwaswo leswi khumbekaka eDurban University of Technology ku lwa swi sungurile exikarhi ka machudeni laya nga suleka mimoya na varindzi va Mangosuthu University of Technology. Vandla ra DA ri tekela enhlokweni nandzu lowu nga henhleni ka wun'wana wa swirho swa rona ePalamende la nga ya ekhoto mayelana ni swihehlo swo ringeta ku dlaya. Mahungu hi xitalo awara yan'we. Munghana Lonene FM. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Matiwa botet siku rin'wana go hanya mi ta ku xikala vito mi tirha tshama xi vulavula ku ku ta fika siku leri va nga ta ku va tirha na mfumo a va na mali ya muholo. Swi le ku teni botet sweswo mali yi dyiwile un'wana na un'wana wa ka wa swi vona wa ka va vula ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. Hi buleni le ka 0152971855 ikhesele amkelo ngoveni na mahungu tlhokomaka ta mahungu emsaba awara ya n'we lava ha ri ku na bona la line ni tatana John Tefu i provincial manager
ya Limpopo tanihi PSA hi ndlela yaleyo. Mr. Tefu, thank you very much for holding the line on me. Let's look at the issue of overtime, as it has been a narrative that was being said or pushed all along since the inception of this very secular that we're talking about. Aren't you afraid that maybe your members might get exhausted to such an extent that the quality of the service that they deliver to the people, it's no longer as the desired one, by virtue of them being tired, if they are overworking themselves and not confining themselves within the time limit that has been put of 40 hours per week? Okay. It's simple. We have said and we remain on record to say the issue of overtime is voluntary. It's when you go beyond that issue of committed overtime, all other employees would then have to engage with the employer. And overtime is limited because it's regulated by law to say you cannot work for more than these hours. Secondly, part of what creates this overtime is the fact that the department is not having adequate human resources. So we're saying departments need to fill positions so that people can be able to do work. And we are told that, unfortunately, Treasury cut the budget and all those issues. Now, if you have to start there, making sure that you get adequate, correct number of employees to do the job. Obviously, if you do not have that, and you have got people that are overworked, stressed, they would be, they would experience problems. You are going to have absenteeism. That would then make sure that others are able to come in and do overtime. So you have more, it becomes a vicious circle. We would never, go out and advocate for overtime exceeding the normal time that people have to deal with. You understand one simple thing. The code of good practice on the arrangement of working time is very clear. And even when you read your Basic Conditions of Employment Act, to say when you do that, you must take into cognizance health and safety of employees. You must take into cognizance the family responsibility of employees. So working hours need to be put in such a manner that it allows for adequate rest, that it allows for people to spend time with their families, that it allows for people to recover. Now, once you do not have those issues, then you are contravening Occupational Health and Safety Act, Basic Conditions, and the very public service regulations that governs the arrangement of working time. That is our issue. And when we were conversing this afternoon, you made mention of the fact that you believe that all things will go well if you are properly engaged and properly consulted. Do you envisage some timeline to say by this time we need to have been done with this impulse so that we can have a smooth running of the Department of Health in Limpopo? Initially, the MEC had proposed a period of 2 months for us to properly engage, and there has not been any communication of different time. So as it is, we're still committing ourselves to that 2 months. We're still waiting for the office of the MEC to advise us in terms of the program that will be shared with us. And we must make it categorically clear to everybody listening that as Labour, we have got no intention to disrupt the service. We want to make sure that people we are consulted properly, and all these important and critical factors are taken into account when workers' working time is rearranged. And it must be in line with the prescripts. So is Labour united on this one? Are you on the same song? Yes, we are on the same song in terms of making sure
that the proper consultation take place, that workers not workers' lives are not disrupted. We want the same thing. We might be moving differently in terms of tactics, strategies, and everything. But in terms of the goal, what we want to see at the end of the day, we are in unison. Ntatetef, thank you very much for your time. Inko. Sweswo mingisero mkanalona FM inkulukumba John Tefu basuka ka Public Service Association tani imrangeri eLimpopo ayi kuti mingisero me nangwe mtera kuso kumshani nkarhi wan'we wa ku hi kota ku twa yin'wana mhaka leyi ngerile ku yi languteni hi mhaka yoyele kasi yin'wana hi liya ya ku va ku tivisiwi hi timhaka ta komiti leyi nga ta languta ku ringanela ka msirhelelo wa akile ku suka ka timhaka ta kuba alulamele kuba ari ofisini ya ye ndlela yole ayi kutweni le ka 0152971855 trisana Mathebula dp@sabc.co.za ntarte kartongorero antakadis kube nkombo tibinete yinga seba ora ya 10 kamgana lon FM 0152971855 tonalo nhlekani butpet ntakombela ku humanyana katsongo ka topic leyi nga ko mara exikombelo susa nampundzu hi ri la nto ti vitana xikalavito hi ri la tliliniki ya la Gothenburg Manyeleti a hi kuma ku pfuneka solo hi tshamini kokwala so kumbe mi nga hi pfuna hi tindlela tin'wanyani kambe hi ku komisa a hi kombela ku pfuneka tanihiloko hi la ku pfuneka na voho va karhi va thiwukelini va tintirhweni va ta tirha va tirhela hina na hina tinyungubyisa hi voho mara kambe ya tinyungubyisa njhani voho va nga hi pfuni a hi kombela ku pfuniwa inkomu loko hi vulavula hi pitsuriwa inkomu butpet swa tikanyana ku va ni kota ku swi twisisa ku i ku pfuniwa ka njhani loko mi vulavula mo pitsuriwa kumbexani sweswi hi nga ta va hi rhurhele MSC ka vhiki leri taka hi ta twa ku loko mi vulavula na vo n'wina mi ta va mi kha mi vulavula na vona hi ndlela yihi le ka 0152971855 twana loyi Hey, Butpet. Mavona loko vanhu va ku government mali na yona ivi n'wina mi kumala hi kona yi kona mali xin'wana xiphiqo lexi a va xi vulavula va ku va na mali yo hakela ti-overtime se sweswi loko va ku va ta vuyela ka xiyimo lexi a va kha va tirha ka xona mali yi ta va yi huma kwini mavona ku va lava ku va save mali at the expense ya vatirhi i mhaka yin'wana ya nkoka ngopfu leyi mi taka na yona sesi wa mina hi yaleyi a hi kha hi vutisa na vona ku sweswi leswi a mi kombisa timhaka ta ku za mi fika ka xiyimo lexi i mhaka ku a mi na mali se yi huma kwihi se mi ta ndlisa ku yini mi ta yisa ku yini mahlweni hi mhaka leyi hi ndlela yeleyo 0152971855 hayi nkothi mingisero mngana lona FM ku u angula ku yini ka mhaka leyi hi nga ku buleni ha yona hi ndlela yeleyo loyiwani i tsale ka Twitter ya leswaku swi le ku vaveni swe le Gothenburg kambe ta swi landza ku ya mahlweni hi ndlela yoyeleyo 0152971855 a hi tweneni ku na muyingiseri la a hi sunguleni hi loyiwani hi twa ku angula ku inhleka Inhlekani minjhani muhaxi na vayingiseri? Hi pfukile minjhani mani? Hi pfukile. A khensa. Ni lava ku clarify nyana swin'wana hi le ka site ra hala ka vatirhela mfumo. Yes. Va le xibedhlele. Ni ta nghena eXikalavito ani. Oh, okay. I swo tala loko swi hlamuseriwa hi secular leyiwani ingaku ka jikiwa ku problem ngopfu i yini. Xo sungula loko ku implementiwa secular leyiwani a ku langutisiwangi ku a swibedhlele laha ku tirhiwaka ku humelela yini mo ni nyika example loko ma ka department ku na madokotela ma 6 ani department leyi ka masiku man'wana ma la vhikini yi rhana ku tliliniki mi kuma ka tliliniki liya nkarhi wun'wana va vona ti-patients 100 a day va ri 6 and then loko va ri 6 swi vula ku loko vanhu va 6 hi siku ra tliliniki vo va tirha hi ti-shift ku ta 3 ani let's take loko ku ta 3 van'wana va ta nghena hi shift leyin'wana loko huma lava leyi nga ta ya na madyambu loko vavabyi va ta xibedhlele nampundzu va ta a tliliniki wa OPD va fika va tshamba laha nkarhi wo leha hambi vanhu va ri 6 swa tika ku va vona kahle swi hela mi tlhela mi endla swilo hinkwaswo already vanhu va 6 va nga ri enough for total number ya ti-patients se swa ku loko se va ri 3 vavabyi va ta va ha ri 100
then loko vanhu lava va 3 shift ya vona yi hela maybe yi 4 or ya 4 ivi va suka va famba ti-patients se ti ta voniwa navusiku va kha va ti a tliliniki na va swi vona swo fana na sweswo and mi kuma ku vanhu lava loko se va ri sele va ri 3 ku na vana va xikolo ve le test va trainiwa a swibedhlele swin'wana swa kwala Limpopo hi vona vanhu valava va ku va ka vona ti-patients se let's say ku sele vanhu va 3 va fanele va ti-patients ta 70 or ta 100 va fanele va traina ti-student ku admitiwa ti-patients tin'wana a ti-wardini every day na to ti fanele ti voniwa so ma swi vona ku practical already. So xiphiqo la i yini i human resource leyi ndlaku ku ya hi leswi va nga tisa xiswona swi nga implementeki a hi mhaka ngopfu ya ku vanhu va lava ku va hakeriwa ti-overtime kumbe va tirha sweswo a ni ka sayiti ya lava va lava ku implementa secular i ku va ri ku na problem ya mali ku mali yi lo hela kumbe mali yo dyiwa kumbe mali ku humelela yini yona a yi swi tivi mara vanhu va amukela ku na problem ya mali va ri bill ya overtime yi le henhla. Sweswo swi loko kwala ku vulavuriwa swona swi ta tlhelela kule ngopfu because salary ya ti-professional ve le xibedhlele loko ku sisiwa overtime a va lo yi complimenta hi overtime ku vanhu va tinga ku at least yi khoma something ya na swona kaya so that's why loko va lava ku ya kaya leyo it's already a problem because swak salary leyi va holelaku vanhu yona a yi calculatiwangi swona kusukela le ndzhaku swi vula ku leswi swi nga vulavuriwa swi vula ku leswi nga vulavuriwa hi Shikwambani swa ku va chava na ku va nga lahlekeriwa hi vanhu lava va nga tikeriwa ku va kuma swi vuya kwala ka sweswi n'wemi swi vulaka ku timali ta va hi leswiya swo leswi va nga ndlisa swona package ya salary ni nga ku humesa ntswani nga avi doctor ni ya va PA tin'wana se ku na problem yaleyo swo sungula hi swona and then xa vumbirhi i ku va na problem ya mali se loko va lava ku va na problem ya mali va ri mali ka Department of Health loko ri problem ri nga yi kuma kwini na ivi va tshama ku nga yi kuma ka ti-front liners a va tshami va kwalitsunguleni la head office ku yi nga endla njhani ku ri mali yi nga overspendiwi kwala head office. Se swi vula ku yini na ni le ku ri na tsaka loko mi teke xiboho xa ku va mi ta hi pfuna ku hi kota ku twisisa mhaka leyi ku fane ku ndleka yini ku ya mahlweni laha ku fane ku ngeteriwa manpower. Manpower na yona va nge ngeteli ku naswona va ri a va swi koti ku thola vanhu van'wani ku ya amahlweni ku hava mali yo va hakela so ku na problem ya mali kahle la Limpopo kumbe ya moyeni nga vulavuli kun'wana nge kwala Limpopo ku na problem ya mali mara ku na problem ya mali yi laya ku kumiwa ka ti-front liners ku mali liya yintsongo va kumaku yona a yi vi yintsongo swinene so that's why swi sala swi tshikelela vanhu lava vatirhi xo sungula problem i mali vanhu va jikajika ni leswiya swa ku ti-shift work yinini hiko vanhu van'we se van'we to tirha ku vava loko se mi ya tirha mi ri vanharhu mi fanele ku ta sala wun'we leyi a OPD n'we ti-patients ta 100 ti-department tin'wana loko va vona ti-patients ku i kota ku pfuna munhu kahle i n'wi nyika treatment ya right yo yi nga n'wi endleli ti-side effects so tin'wana a ta ha reverseki i nga teka 1 hour 30 minutes ku i ku se mi hetile hi munhu loyi a ri yexe ku ri ku general hi ku xikalavito loko ni mi yingiserile mi kona la ndzeni la ka system n'wini loko mi ri dokodela mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku like loko mi tirhe ngopfu namuntlha hi loko mi vone vanhu vangani va hambana mara va tele ene lava va swi tivaka hi vona ti-patient ku va swi tiva ku va yima nkarhi wo tanihi kwihi na swibedhlele ku na un'wana wa ha ku hi tsalela tweet sweswi na yena i komba ku i yime khale a tliliniki kusukusela loko i huma i nkarhi wun'wani wo va yi ka yi tirha navusiku u huma nampundzu ka ha ri mafikisi i va vona se va sungule ku fola layeni leyi va swo tsarisa tifayili na yini so at the end of the day ku hlupheka vona ene ku ta hluphekisiwa vona no na mi twa sis ni mi twile dokodela I think se enough mina i khominyana ku problem kahle ya se na hi twa kuseni xiphiqo kahle hayi leswi hinkwaswo ku jikajika tala leswi ku tiwa hi le matlhelo so ku hi la ku va hungutela ntirho u hungutela njhani vanhu ntirho lavo ka va nga ri enough already a ni loko la ku hungutela vanhu ntirho va nga ri enough loko va ri 6 va ngetelela va doctor van'wana va 4 va ku 10 ivi ntirho wu hunguteka i ntiyisa ene ku hunguteka ka ntirho i ku olovisela lavaya va ku tirheriwa ku vona mara leswi hinkwaswo ta sala hluphekisa lavaya ku tirheriwa ku vona hi nge hi nyika service ka vona leyi mi nga yi khumba sweswi ya tihofisi i mhaka leyi na vo tanihi ndzawulo va swi tivaka ku va
va na xiphiqo xa yona hi tshame hi bula na vona lava kombisa timhaka ta ku budget yo tala mpimanyeto wo tala wa mali ya ndhawu leri hanya Limpopo wu tekiwa hi vanhu lava va nga ri ku ka nkarhi va nga ri ku ti-frontline workers ku nga ri ku n'wina mi nge le ku tirheni ku yi tekiwa hi ti-administrative supporting staff na sweswi ya swotiwa vo ti-range va ku ku na yini leswiya swa ti-overtime swo nghenelerisiwa ni khensile ku teka xiboxo hi fonela inkomiso khensile swinene i mani hi teka na loyi mingiseri nhlekani vaxumi aye papa a la ku zeya hela hi ngheneni makini lexi karhataka lexi xi vonaka timhaka ta ku ndhawu leyi hava mali oro vatirhi va mfumo vo fana na vo n'wina vo ka ma nga mi hlayi nguvani byi nga ndlengi mo yimelela vanhu mhaka leyi nga kona hi leyi ku na vutirhisele bya mali byo ka byi nga ri kahle hi ku budget ni tiva ku loko budget endliwa kan'we a lembeni yes mi kuma ku kun'wana ku engeteleriwa vanhu lava a va nga hlayiwangi ka budget liya so swi le rivaleni ku budget mi nga yi koti ku yi lawula ku ri ku ediwe van'wani vatirhi loko se ya vulavula hi ti-overtime ene ti-overtime mi nge ti pimanyeti lembe ku ta ku hi ta tirha ti-overtime tingani so leswi siyaku kwama wa department yeleyo yi kumeka yi ri hava mali ene ku ri ku swi nge endli ku hava bodo ra leyi putaku hi ku leyi putaku swo boha yi va kona ku ya hi government leya hina hi ku va kona lava tshamela ku putisa yo mali masiku hinkwawo se swa hi khota overtime nayo yi na limiti na swi tiva mina yi na limiti loko hi tirha ngopfu ti-overtime va ku va ti tsema hi lwa hi ku pfumala vutivi a hi lwa ni mi twile papa na khensa swinene nkarhi wa n'wina a hi tweni n'wani le ka 015 n'wani loyi i rhumele hungu lane hi WhatsApp leya hina ya 0712659860 i ri mhaka ya Limpopo yi complicated Dr Poppy va withdraw tisekula because se a ti affecta madoctor nkarhi lowu a ti affecta vanhu va pharmacy x-ray na ti-other departments a va nga yingiseli ka department ku na vanhu vo tala va nga resigna no hi siya vanhu lava a va replaciwi hina hi nga sala hina hi salaku hi pfalapfala ni khensile swinene loko mi hi rhumele hungu rorole rin'we mi nga tsala kunene mi nga teka xiboho xa ku tsala mi nga kandziyisi rito hi ndlela nhlekani a tliliniki hi le tliliniki ya le Cottondale ku nga na xiphiqo a hi le tliliniki ya le Cottondale ku nga na xiphiqo ntsena na le xibedhlele xa tintswalo vavabyi va tlherisiwile namuntlha hi ndlela yaleyo a va tlherisiwa hi mhaka yini lava vavabyi yin'wana ya timhaka leti kumbexani hi nga ta yi languta ku ya amahlweni a hi kumeni un'wana mingiseri loyi hi le ka 015 297 1855 nhlekani Khalanga minjhani hi pfukile minjhani ka tata hi pfukile a khensa a yi ta mhaka ya vatirhela mfumo ende sweswi swi le ku humeleleni swi le ku tikeni mara loko hi langusa hi kambirhi mali a ya ha ri kona va ta vula ku a yi kona hi nga swi tivi ku yo dyiwa kumbe hi ya kwihi mali hi ku loko mo langusa titliniki to tala hi na vanhu le ku hluphekeni ku pfuneka hi ku kuma ku na vanhu lava nga vatirhela mfumo vo ngo yela ku ya dya mali ya ka mfumo ntsena titliniki va nga ri ku tirheni ende sweswi loko se ku fanele ku va na tipolisi to karhi leti faneleke ti nghenelela va byeriwa ku fanele va nga ha kumi ti-overtime ve le ku rileni va kha va swi tiva ku a ve le ku tirheni ntshamini ya tliliniki yin'wana Khalanga a Platfontein a Joni hala tlhelo ra South yes ni ta ni tshama ku sukisela nampundzu hi 7 hi March ni kha ni vabya ni nga koti na xikhumi ko za ku ba 4 ni landza manager hi laha ni nga kuma ku pfuneka kona loko ku ba fasiwa va byela vanhu va ku va chayisile mara va lo tshama kumbexani sesi na tsaka loko mi ta tlhela rin'wana hi ku kumbexani i nkarhi wa kahle wa ku na yo ndawulo a yi languti tisystem ta yona hi ku vatirhi va nge hluphekisiwi hi mhaka ku tisystem tin'wana ti tirhanga ma vona na n'wina loko a mi lo landza manager ka ha ri khale i nge mi pfunekini se swi vulaka ku yini swi vula ku manager luya loko a lo tirha ntirho wa yehe lava va fanele va tirha hansi ka yena va ta va tirheni
loko a landziwa loko mi vutisa ku manager u kwiyani a va mi hlamuli botpet lexi mi nga hetelela ni xi endla ni yo za ri kombela swo swin'wana ku a famba kha ni tekela ndhawu leyi a yi tsari ku ofisi ya manager hi ku a ni nga koti na nchumu lexi xi nga hi vavisa va ku ta boti un'wana hi vo 10 mhani loyi a fika a n'wi welela a ri ndzhaku a ku tani a fika a pfuneka a famba hi tshameni hi nga pfuneki namuntlha va le ku teni ka ku vava loko ku fanele ku cinciwa milawu ya matirhelo ya vona ni mi twisisa mina swona yena government loko ya langusa matirhelo ya vanhu kumbe naswona a swi ta cinca vona va cinca mindlela leyi va tirhaka hi yona hi ku na hina loko se hi sungula ku va ripota swi ta va swin'wana tinese to tala a ti le ku tirheni to dya mali ya mfumo na misaveli ku hava mali yo hakela vanhu ende nge swi koti ku thola vanhu vo tala mara va ri kona vanhu va ngo va dya mali vo tshama kumbexani hi la tanihi vaaka hi fanele hi nghenelela koko loko ve hi fike ya tliliniki hi tshame nkarhi wo leha ku na loyi a nga le ku hi pfuneni a hi swi saleni ndzhaku swi kota ku tiveka ku loko n'wina a nga ri ku mi pfuneni a kha a pfuna mani ma swi vona loko ku ri ka a nga ri na loyi a ri ku n'wi pfuneni a swi ta swi n'wi komba ku a nga ri ku tirheni ivi loko ku ri ku impela a nga ri ku tirheni hi n'wi susa hi kuma lava nga ta tirha ku xibalo xa hina xi kota ku hi pfuna kambe hambi swi ri tani khensini nkarhi wa n'wina sesi khensile swinene inkomo sesi wa mina a hi kumeni wo hetisela Shivambu hi nga siya mahungwini ya misava a hi kumeni wo hetisela hi nga siya mahungwini ya misava hi twa ku yena i angula a ku yini hi ndlela yeleyo hi le ka 015297185 na ku loko mi ri na swin'wana mi lava ku hi swi landzelerisa kumbe mi na xiphiqo xo karhi mi nga tirhisani tindlela teta hi mi nyikaka tona mi nga tirhisa shivambu@sabc.co.za kumbe mi tirhisa Mathebula dp@sabc.co.za Afrika munghana i Twitter handle swi ta mi olovisela mhaka yaleyo hi ku loko mi nga endli tani hi hetelela hi va na xiphiqo lexiya xa ku va mi kuma ku hina hi le ku vulavuleni hi leswi n'we mi la ku huma a mhakeni a hi tweneni loyi enhlikani botpet na boti Morgan Shivambu leswi tatana Neil Shikwambani va swi vulavulaka la moyeni ni twa ni nga yimi na swona ngopfu loko mo swi langusa ku hava mutirhi loyi a nga alaka swilo leswi a swi tiva ku ri amakumu ka siku swi ta n'wi vuyerisa va tshame hansi vatirhi va swi langusa va kuma ku ri ku na kun'wanyana lava nga ta beka kona and then loko mo xiya government hi minkarhi yo tala loko va lava ku hlayisa mali va ta na tindlela to fana na ku hunguta vatirhi kumbexani na ku hunguta tawara ta vatirhi ku ri maheteleleni va ta kumekana va hlayisi mali leyi vo ngo vona hi xivona va ngo vele ku yi luzeni loko va kha va hakela vatirhi a ku na lexi xinene lexi a xi ta vuyerisa vatirhi inkomu ni mi twile buti wa mina i awara yan'we ehenhla ka nhloko ni tshemba swi tani le ka mungongoma a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ya landzela na amukelo ngoveni a hi yeneni ka yena hi ndlela leyi Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM ANC a yi tili kahle lako yi fanele yi privatize timayini hi mhaka ku a ni vuli ku vanhu va pfumelelana na mina mara a yi endlile kahle hi mhaka ku loko swi ya ka government na mi byela tata Ntivu munhu i ta huma na saka ra golidi kwayo a nga sechiwi hi mhaka kulukumba wa timinerali na yena u ta huma na rona a byela tigadi ta ku teka nsaka riri mi huma na rona mi nga sechiwi ni ta mi nyika sweswi swo nga tendla ku a va sala ndzhaku loko va fikela va fanele va sechiwa ku va fikeni mahungu ta va famba na mina xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula xiphemu xa vumbirhi lexi na n'wina ku Afrika wa vulavula ni Khalanga Mathebula na famba na tinyiko Morgan Shivambu ku fika le ka hafu ku pfula awara yan'we nhlekano wa siku ra namuntlha mi ni khensile swinene loko mi yisele Munghana Lonene FM kwala mi nga koho eka nhlekano wa siku ra namuntlha heyi ka tika man le ku landzeleriseni hungu leriya ra ndhawu leyi ya timhaka ta vurimi na nhluvukiso ya tindhawu ta le makaya eLimpopo loko ku vulavuriwa hi timhaka ta ti-laptop letiya ku endleke yini mani a tiva ku ti-laptop ti koho mani a swi tiva ku ti le kwihi ya hayi katika mingisiro Munghana Lonene FM a hi ngeneni ka masipala wa Phalaborwa ne ya hi bula na tatana John Mayesu va vulavulela masipala wa Phalaborwa hi timhaka ta mintlhontlho leyi va nge
vaaki vengi va hlangana na yona loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati hi ndlela yeleyo ta tlhela hi lava ku tiva kahle ku tanihi masipala va le ka xiyimo xa njhani loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati hi ku angarhela na tindhawu leti ti nga tisa xivilelo hi ku kongomisa hi ndlela leyi Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM na wo wa nghena hi le ka 015 hi nga tsaka ku twa n'wangulo wa n'we eka tindhawu leti mi va ku mi kha mi yingisela mi ri eka tona kambe sweswi ni amukela tatana Mahesu andaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika wa vulavula na Khalanga Mathebula 12 timinete ku bila ura ya 13 ka Munghana Lonene FM ai amukeleni tatana Mahesu nhlekani muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene kumbexana hi nga se languta ka mhaka nkulu leyi hi nga mitanela yona tanihi masipala wa Phalaborwa mi nga yini ka xifaniso xa ku loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa mati ka miganga leyi yi wela ku hansi ka masipala wan'we xiyimo xi njhani mina mi ntshikelelo kwihi loko endleke yini inkomo muhaxi hala valulekani ku na damu rin'wani lava akatiko va ri onhaku now and then va vandalizer na xin'wani ku nga ku illegal connection ya tiphayiphi Phalaborwa hinkwayo a hi languteni ka ku vandaliziwa ka damu leri ri onhiwa hi ndlela yihi hi va xikongomelo xa kona i ku yini i ku ri nga vi na mati kumbe njhani muhaxi ni nga ka hi nga vi kahle ku na lava ti-water tanker va endlaku nga ku loko ku va ku ri vandaliziwa loko ri lunghisiwa a swi tluli mavhiki manharhu tlhava vandaliziwa se swi hi nyika ntlhontlho loko hi kha hi lunghisela loko mi ku ra onhiwa ri onhisiwa ku yini ni vula ku loko ku onhiwa njhani ku onhiwa hi ku vanhu va lava ku ka mati ka rona damu leri kumbe ri onhiwa hi ku vanhu va lava ku mati ya halaka ku na leswi swi endlaku ku mati ya releaseka muhaxi mara ku va ku ri swi va swi le hansi ka lipelle so loko hi ze hi tshama na vona va lipelle ku va kota ku lunghisa swipfalo leswiya ku vanhu va nga koti ku nghena va hona ku loko va hona swi boha ku hi yimela lipelle yi lunghisa xilo lexiya mati ya ta kota ku ene lava onhaku va onha hala lulekani hala na maghala va onhi hawa hi le lulekani a ku na ndlela yin'wana yi nga endlaka ku ndhawu ya ko yi va yi hlayisekile kumbe ku jarateriwa kumbe ku va na varindzi sweswo ze byela va lipelle ku va faneke va cinca swipfalo swa na hina hi ze va na problem na tiboho so ti-technical ta hina ti ze ti tshama na vona ku va cinca swipfalo leswiya ku vanhu va nga ha koti ku nghena va huma mara na tshemba va swi tekela nhlokweni se ni byeleni ku nga ku ri xivangelonkulu xi endlaku ku mati ma nga vi kona hala lulekani ma va ko hala na maghali impela xin'wana lexi endlaku muhaxi i ti-illegal connection leti to tala la Phalaborwa ku na miganga ya vufana vuyelani ku na malungani na kwala vatshamankani la ku nga na ti-illegal connection so swi endlaku ku na mati ya va ya kayivela kambe leswi mi swi tivaka ku na ti-illegal connection mi ndla yini mopani sweswi yi busy na ti-bylaw na tshemba le kusukela lembe ra ku hela va famba va ndunduzela va vulavula hi swona ku lava va ti-illegal connection va tlangela kule ku loko swo za sungula ku ta va na nkhavi wo karhi ka lava nga endla illegal connection se swi vula ku loko mina n'we kha hi vulavula sweswi tatani Mahesu ku hava nkhavi sweswi lava va connectaku mati vo ti connectela mahala ku nga ri hanxupulo hi hala tlhelo vaaki vo hlupheka va hluphekisa hi vanhu lava va nga xupuriwiki swi vula ku a hi na nawu musi nawu kona muhaxi a ni ri bylaw ma swi tiva ku va faneke va endla public participation ku vanhu va va aware ka nkarhi wun'wana na wun'wana kwala ka va May swi nga endleka mixupulo leyi va yi ri kona ni vula swona hi vulavula hi May kambe namuntlha sweswi mi ni vulavulaka na n'wini mi ni ngo fika a Phalaborwa ni ti connectela mati ha nandzu a ku nga ndliwi nchumu hi swo mi vulaka swona swa nkarhinyana sweswinyana yes mara loko ma kumeka muhaxi nxupulo wa ko wa chavisa xiphiqo i ku mhaka leyi ya ti-illegal connection tatana Mahesu ni ta pfumelana na mina kumbexani kumbe mi kanetana ntivi kambe a hi xiphiqo xa namuntlha hikokwalaho ka yini ku ri koho sweswi ka ha langutiwa timhaka ta milawu ku ve
timhaka ta ti-illegal connections khale ti kha ti va kona. mi ta hleketa ku muhaxi mati ya le ka district ya endliwa ya lawuriwa eka district, so district a yi nga ri na vona milawu liya local a hi ri na yona, mara sweswi ku matimba ya le ka district yi le ku tikeni ku yi meka sure ku yi veka milawu ku ya ta kota ku va kota ku fambisa kahle swilo. Ni khomeleni tani tatana Maheso ni nghenisa mi nga ha khohloli kwale tatana Maheso, loko mo khohlola mi ta khohlola mi ya moyeni, no kombela ku loko ku na mute button mi vekela laha ka mute button ta mi twa ku loyiwani hi nghenisaka i la ta angula ku yini imani n'wangu i ma amukela ni hlekani. Inkomu njhani? Pfukile mi njhani? Hi pfukile swinene. Miri mina xiphiqo xa timhaka ta mati a hala matlhelo ya lulekani, kambe a mi hi byeli ku xiphiqo lexi va nga hi n'wina hi ku mi onhetela tiphayiphi, mi ri yini n'we? A hi ntiyiso ku fika kwalano, mina ni ta vulavula hi timhaka ta xiphiqo xa mati before ku va na ti-illegal connections and before ku va na vandalism ya michini leyi va vulavulaka hi yona. Hi ku michini yi vandaliziwe hi n'hweti ya yi-1 last month hi mavhiki ya ku hambanahambana, mara xiphiqo xa mati xi ve kona for a very long time, swi nga va swi ri na 5 years to 7 years. Nkarhi lowu a ku miyerini ku nga onhiwi michini, still a hi pfumala mati. Loko hi ri hava mati for a week a hi kuma ti-updates ta leswaku lulekani maybe yi ta disturbeka, va le ku maintaining ka swin'wanyana for 2 days to 3 days. Loko va nyika that report ya ku a hi nge vi na mati, already hi va hi ri hava mati for nkarhi wa ku leha, mara loko va la ku lunghisa swin'wana va hi update ku ri sweswi hi nge makumi mati hi ku va lunghisa swo lunghisa, mara hi nga ri na wona already. I tindhawu tihi leti ti khumekaka loko hi languta kwala lulekani? Sorry? I tindhawu tihi leti khumbekaka, va ma tshame nkani hi le ku hi la ku khumbekaka hi ku nkayivelo wa mati nkarhi wo leha? La ni vulavula ku ko sweswi hi le a lulekani a B extension. A ma hala ku kombisa swin'wana nga ri miri a na mahale ku hambane na kwalano? A ta kombisa timhaka ta ku ri ni tirhela a na mahale. Yes. A na mahale hi kuma na lulekani yi kuma mati from Lipele, mara hina a hi makumi hi mfanelo leyi va ma kuma siku hinkwaro. Loko wo tshuka a lulekani hi makumini hi va hi pimeriwe nkarhi ku hi ta makuma nampundzu hi 5 ku ya fikela hi 7, kati hi makuma hi 5 namadyambu ku ya fikela hi 8. And va tlhela va nga yi landzeleli yoho program ya leswaku swa ku mati va ta hi phakerisa xiswoho, se hi kumeka hi nga ri na wona, ho kumeka hi ri na ti-report ka ku hi ta makumisa ku yini, mara hi nga makumi wona hi woxe. Mi kuma ti-report ta ku mi ta makumisa ku yini mara mi nga makumi? Ku na lava pfulaka mati hala lava local municipality va hundza hikwalaho ka mina loko va ku pfuleleni ka mati hi 5 yaleyo. Yes. Mara sweswi a va ha ri ku pfuleni, loko hi hlangana na vona va ri Lepele a yi se pfulela mati for lulekani, that's why va nga ri ku teni va ta pfula. Tiphayiphi ta vona a ti onhekangi ta la local, ku wa timhaka ta ku vengeti va ta pfula mati hi makuma hi minkarhi ya hi mhaka ku Lepele a yi pfulangi mati. Ni khomeleni tani mingiseri wa mehe ni tlhelela ka Maheso ni twa ku va angula va ku yini, kambe loko na vona Maheso va nga se vulavula nchumu a hi tweneni loyi. Enhlekani tatana Pat Mathebula, Phalaborwa nawu a wu kona because kuna especially majenje kuna tank le a yi supply majenje ne majenje kuna vanhu lava nga endla ti-illegal connection, like a ku cheliwe tiphayiphi majenje a ku huma mati hala ka vo loko hi tlhelela ndzhaku nga ku hala ka vo 2015 2014 ya mati a ma huma, mara sweswi a ka ha na nchumu. Majenje hinkwayo ku hluphekiwa hi mati, a ku na mati majenje. Milawu a yi kona ndhawu leyi, a ku na milawu leyi implementiwaka for vanhu lava va endlaka ti-illegal connections ta mati. Tatana Maheso ni kombela ku vuya ka n'wina hi ta twa ku very vandalizing leyi mi vulavulaka yona yi endlekile ku onhiwa ka nhundzu, kambe ku onhiwe kan'we hi n'hweti yin'we, kambe vona va ti tshamela va ri hava mati, va tirha na mahale sweswi mi nga va twisa swona. Mi nga angula mukwini ka mhaka yaleyo ku ongeti hi kavula vo va ku hluphekeni vanhu lava hi timhaka ta mati, leswi va vandalism vulavulaka hi swona kambe a hi swona ngopfu? Inkomu muhaxi a extension B impela ku na ku kayivela ka mati, we are aware, va ta vona va vekeriwe na tijojo tin'wani ti telenyana ngopfu
aka ku vulavuriwa na district vanhu va hala extension B a va kumi mati. So leyi ya ku milawu a yi kona muhaxi ni ta fani vekela tlhelo i nge endli va swi tiva loko u la ku endla mati u ya ka masipala wa apply va ku tisela mati ya nghena ka wena. So leyi ya ku milawu a yi kona muhaxi ni na ku sola nyana ngopfu kun'wana na kun'wana milawu yi kona. Ni vula swona leswi ni nga swi twiseki i ku loko ku ri ku mina loko ni lava mati ka masipala wa Phalaborwa ni fanele ni ya endla xikombelo ivi ni nga yi ni ya endla kambe ni ti connectela mati ivi n'we masipala mi nga vuli nchumu hi la muyingiseri kumbexana a vulaka swona ku nawu ku hava. Impela nawu yi koho ko va ku matimba nawu sweswi ya nyikiwe district. That's why district yi sungule ku ma swi tiva na un'wana na un'wana loko u ta tiseriwa u fanele ku public va endla public participation. Ni vula na ku a ni tipfinyingi vumeyi vana va nga endla xikulu xi kona xi nga ta va ku xi humelela ka vona. Se mhaka leyi ya ku mati yo ka ya nga yi a na mahale ni nga ta kona a lulekani handle ka leswaku ka vandaliziwa mirhi yini yona hi ku miyingiserila i komba timhaka ta ku ni na yena kwala layinini la i komba timhaka ta ku mati yo ka veri a ma yi hala a lulekani handle ka timhaka leti tin'wani mi vulavulaka tona kama n'wani ma va nyika na swilemukiso swa ku hayi ku nge vi na mati ku le ku lunghisiweni ka phayiphi yihi ku ve va hava mati mirhi yini sweswo. Impela muhaxi ni kha ni vula ni ku ka ha ri na ntlhontlho a extension B lava tshamaka komo Xivulavula mara hi vulaka ku hi ha ri busy na mopani ku va kota ku endleka ku kumeka mati hala ko va xiphemu xin'wana xa lulekani extension B mara hi meka sure ku na mopani ku le ku vulavuriseni ku va ku kumeka mati ku ya fika hala a swa ku a ya fika total ya fika ko va ku yo va ku ya pa va kona ya pa va nga kona. Tijojo leti ti cheriwaka ngani vhiki kumbe program ya machelele ya tijojo leti famba njhani? Hi le ntlhontlho wa koholo tijojo teto ta tonga ku a ti na mati muhaxi hi leyi hi busy hi ri vulavulaka na mopani ku mekani xo mbeke tijojo la vaakatiko va plela ku a ku na mati. Loko mi vulavula na voro hetisela ku ri ta tshemba i n'hweti yeli ya ku hela leyi nga ka yona sweswiwani se yi na masiku ya nhungu a ku sendleka nchumu. Ya ni vula ku a ku sendleka nchumu a mi sendla follow up ku leya hi nga vulavula hi yona ku ndleka yini. Ya impela ntiri loko hi heta ku ka ti-interview leyi muhaxi ni ta cheka na lwa technical ku va hlanganisa ku yini. Kambe n'wina ma tivekela n'we tanihi masipala tatani mahesi ku mi va loko mi kha mi korhokela vaaki turnaround time ya n'we i nkarhi wo tanihi kwihi hi ku loko ku ri ku mi vulavula na last month ivi sweswiwani se hi ri ka day 8 ya May ya April so ku nga ri na nchumu lexi xi tivekaka ku ndleke yini swi vula ku ndleka yini ti-project leti to endleriwa ku loyi a nga tisa tijojo a ti tiseli tijojo ti kha ti nga fiki ti pfuna nchumu. Inkomo muhaxi na tshemba tikhanselara a mugangeni un'wana na un'wana ti vulavula na vaakatiko loko ka ni nga tivi ku loyi wa khanselara ya ku hala u gcinerini ku vulavula na vona. No lexi a ni vula swona a ni vulelangi ka n'we tanihi masipala ku n'we a mi kha mi yisa xiviko ka mupani loko mi kha mi yisa xiviko ka mupani mi xi yise last month na namuntlha hi le ku vulavuleni hi mati lama mi nga yisa xiviko last month se ni vutisaka ku mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku landzelerisa ku leswi hi nga ta heta mi byela a swi se cinca mi teka nkarhi wo tanihi kwihi ku vaaki va ha mati ka ndhawu yeleyo. Hi nga teka 7 days mara no la ku vulavula ku sweswinyana na loko hi heta la na la ku cheka na wa technical ya hina ku va teri yini swi fikisa ku yini ku na ntlhontlho because ni va hlamusela ku ni yaka ku interviewa hi mhaka ya mali. Ni kombela mi hi chekela yena hi kota ku tiva ku va ndlisa ku yini hi ku loko ku ve ku hava mati ku na tilori leti ti va yiselaka vaaki mati ku ya hi nawu ku na nkarhi wo karhi laha vaaki va nga ri na mati no ka ni nga ha tsundzuki ku masiku mambirhi kumbe i rin'we kumbe manharhu kambe ku na milawu leyi fambisaka timhaka ta mphakelo wa mati ka vaaki mi ndlisa ku yini n'wina ku pfuna lava va va ri ha mati. Hi na tilori ta hina ti fambaka Phalaborwa leyi hinkwayo loko ko va ku na laha hi nga na ntlhontlho wa mati ta kota ku ya ti ya deliver mati na kwale extension B ya ta yes ti ya yisa kwihi hikokwalaho ka yini ti nga cheli kwalaho ka tijojo leti ti nga ha mati.
kwa ku hi vulavula hi ndlela le muhaxi tijojo leti ta tele ngopfu xa water tank ta hina i tsongo ngopfu mara ni vulela ku loko mukwani yo nghena then va kota ku tijojo leti ti teka ti tatiwa hi nge he vi na ntlhontlho lowo. Se loko ka hetsela tatani Maheso mi ri yini ka muaki loyi a nge le ku ririni hi mhaka ya mati mi n'wi byela yini? Ni vula na sweswi ni daswa ni ku extension B a swi tiva hi le busy na ku vulavurisana na mupani la ku vaakatiko va ta kota ku kuma mati. Kambe a mi swi tivi ku swi ta hela rini? A ni swo kwalani muhaxi ni chava ku hemba ni chava na ku tatisa. Okay, ni mi twile tatani Maheso, ni khenseli swinene nkarhi wa n'wina. Mingiseri mi va twile mose ku va ri swi ta endlisa ku yini. Ni kombela ku mi nyika masiku ya nkombo loko mo ka mi nga voni nchumu mi tlhe mi vuya ka hina hi ta kota ku yi tlakula hi yisa le henhla. Inkomu hi pendla tano. Inkombo to mina. Hey, ya kule ku tikeni ku na un'wana mingiseri i la ku hi byela swin'wana a nga ha ri kona. Kambe i timhaka leti tikaku leti ngopfungopfu loko hi languta ka timhaka ta vukorhokeri ku loko hi kha hi korhokela vaaki swi kahle ku hi ti vekela na minkarhi ku leswiwani xi fanele xi va xi ololokele hi nkarhi lowu. A hi swona kumbe no ti vulavulela. Hi khensa loko u tiyisise leswaku u tshama u hlayisekile na ku tlhela u sirhelela lava u hanyaka na vona hi paseka leyi. A hi yeni mahlweni hi ti hlayisa kutani hi hunguta nhlayo ya hina ya mintlulelo ya COVID-19 hi ku ambala mask, hi ku sanitizer na ku siya mpfhuka nyana kusuka eka vanhu van'wana. Hi swi kotile hi paseka, a hi swi endleni ku ya kwile. Tshama u hlayisekile. Okay. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM ku nga ri khale hi ta va kha hi kuma nongonoko wa dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM ta va ri kona DJ Meta mi tisela nongonoko wolowo kambe sweswi leswi ko va le stadium ya mati va chava ku vula ntiyiso leswi ko va le stadium ya mati because loko siku lebyi hinkwaswo ma huma until 7 and hi 7 hina hi va hi nga ri kona ma swi twisisa so leswi ko va le stadium ya mati lahlekana ku minchumu jambu lera hinkwaro loko swi koteka mahumi na siku lebyi hinkwaswo ko va le stadium lahlekana ma se tshama mahuma mati haleni Phalaborwa lulekani matikoxikaya Humulani Matshamekani Madan'wini Biko na kun'wanyana ka ko kwala mati a ma humi swona buti mahungu a ya heli inosedi yini ya mati mativana hileswo i mhaka i matshamelo ya swilo mingisero Munghana Lonene FM se xi navitiso lexi a xi sungurile ku xi ku mahungu a ya heli ko hela nkarhi impela nkarhi hi wo helaka kambe miswiritano mingisero Munghana Lonene FM khenseli swinene loko hi lombe ndleve u famba na hina kusukusela loko hi sungurile nongonoko wa dzuma na mina u ta landzela na DJ Matt ni Khalanga Pat Mathebula vona siku lerinene nongonoko wa humelesiwe hi tinyiko Morgan Shivambu ta hlangana sweswi nga khala mundzuku ku hoza faras malamulela hi ndlela yoleyo ku na komiti leyi nga ta langutela ku ringanela ka mutshamo kumbe msirhelelo wa vaaki ku va hofisini i yin'wana ya komiti leti kumbexana ni nga tsakela ku twa ku mi titwa njhani hi yona famba mi ya endla vulavisisi kahle mi yi twisisa ta kota ku va hi bula hi yona hambi ku ri mundzuku hi ndlela leyo loko hi kha ku hoza ravuntlhanu swisolo na swibumabumelo rhumelani ka xivambu@sabc.co.za ni Khalanga Pat Mathebula mana siku lerinene mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene nani tata mahungu a ya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.